SKTV NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and future of Manipur. Ngarang gi thokdok TRONGLAOBI gi thokdok matungda lengan lor ki pa khongthang singi manungda thokdok asigi investigation si NIA ta tolagan have you often phongdokre madugi matung tarak pada ngarang gi numit asimakta thokdok adu da chena ba miyo sing adu hingna amadi sina dead or alive fan gudam ta yam kanna operation chathabna chingba even chopper helicopter sinaraga combined security forcing na honori have you often phondo khibalai adubu ngarang degi ngasi phawba sida any development laibra hani yang matam dadi thoidok pa laitabani adubu ayuk sida ngasi nongalak pa matam da anuba development haga mayamna tongan ba media house singi report hai batare UKNA gi United Kuki National Army gi kadar humsi TRONGLAOBI gi case ka mari leine na phare habgi wafam si sandore hai batare adu bahari ba pawsi koi SKTV na hojo phawbu da phong de kaino ta masigi confirmation je koi na maru ena Manipur police tagi lakpang ngai bhatar hoji phawgi oina Manipur police ki leri ba social media handle maru ena X handle da numit khuding update to bani ani khoi gi thodok watok leiba singsi adubu hairi ba UKNA ki kadar ahum TRONGLAOBI incident ga mari lena na phawgi matang sida update ama hoji phawbu se discussion torom dai phaw sida lakri hai tar maramatuna masi confirm tawdri ba dum ba report am oibna maram oiraga hairi ba UKNA gi me ahum phare haibasi adu su TRONGLAOBI incident ga mari lena madu huju phawgi oina koina breaking news su tawde pawen su phong de kan it is not confirmed yet by the concerned authority adu hairi ba leiba charga sig maraksida same phare hairi ba UKNA United Kuki National Army UKNA gi maike de gi cherol oina thoglai hai batare instead of Manipur police releasing a press note or press handout UKNA has released a press release aduga hari jage na matam da hari pa media report khara da phongi ba makoi gi kadar hum phare haibasi masi completely baseless amadi false ne aran ba pauni maramaduna media amadi concerned authorities singna responsibility lobi raga prematurely amadi falsely lanna masi sandokpi ganu masi sandokpa targa di masi namar moraga valley de leiba khoisaunor ba ngarang thodok namar moraga khoisaunor ba miyoi sing bu pacify tono ba ingthanab gi damakta summa makal gi aran ba information je sandokpi gnu haidana UKNA no oina press release thokchele hai batare adu targa de huju phau bada state ki maike de gi maroina police department gi maike de gi hairi ba pawhum national media as well as state ki media kharana sandoi ba UKNA gi me hom phare hai basi kadai phau ba chumumbage adu ka TRONGLAOBI incident ga phaba targa di madu phare lorosi madu TRONGLAOBI incident da chena ba miyoi singla na tabra hai basi confirm tawum thok tabra corroborate tawum thok tabra hai gi hom duni media na de already masi phongdo khibal lere tonga media outlet kharada maramaduna hojik leri ba TRONGLAOBI gi incident asi amuk hena deep work ba amuk hena lusalak pagi phibam amada lei hai batare aduna hojik lai ba honglali ba lusalak li ba phibam aduga tongan ba cherol mayam ama thoklai ba UKNA na tholpo ero kotu na tholpo ero ITLF na tholpo ero and United People's Friend UPF amadi Kuki National Army organization keno edi su group ki umbrella group hai batare ani sigi apun ba joint press release ngasi tholai ni condemnation se hai ri bangarang gi thodok si unequivocally condemn tawi hai bagi wafum na chingba phongdoi aduga masida tongan ba particular community amabu masida responsible oi haina unverified oi ba circumstances ta moral civic no hai bagi wafum na chingba media amadi authority da appeal tore marabaduna TRONGLAOBI gi incident sida tholai ba development hai gadra hai ba mayam sing asina case asi amuk hena deep work pa miyam na pa mi badugi ona tena ba loi chapgi mong da lak pasina maram oiraga taseng na karma maike de sali bage masik lengan kari to hum thokpage sum juncture se habi matang se khana nena gudam tanga SKTV gi studio the lengsen do lebir base aham tha Manipur Human Rights Commission gi former acting chairman oja KHAIDEM manino oja Manipur TRONGLAOBI welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us social activist oja PHEIROIJAM NANDO LUWANG oja NOBASU TRONGLAOBI welcome to the show, appreciate you joining too. Lorna the Imphal Times ki editor oja RINKU KHUMUKCHAM sumiko khargi matung da yobir lagani but to start with ahan basi oja mani de lakche oja mani hojipagi on de khwaidagi confusing oipa situation hai batar ki TRONGLAOBI incidents ki mari lena na mi hom phare UKNA gi na media khara da phong bele national media khara ju yaure aduga ona tena bada police na natraga state ko authority no home department ki maike de maru na police department ki maike de phari mi sing do kana no karai ri phapno kari case ta phapno TRONGLAOBI case ta phari bra hai basi phong do ki mot ta keno da lenga no su ngarang si short tori ni makoi phan go tang TRONGLAOBI incident chena sing do phan go tang the dead or alive hing nam de sina phan go tang ta akan bo operation sing chathari hai bani na phan ba hona gani hai gi bani na
फारब जाला है मियाम द नुंगाइबा नथरग मियाम दा तमाय लांगतंग ब कोंग ब्रांग खलो दुबु हुजिक लेरिबा लेगा की मार्केट की क्लियर होलक्ता बादु के यूकी एनएन ओइना मदु अरानबा पाउनी ना हरकपसिदा अमुक हेना चमम ना लेतर कमाय थमियोज होय याना मजा त्रोंगलाउबी की इंसिडेंट होगिबा तांग तारेक की तारेक चंगकपा हाइतारे को तरुक की नोंयाय मतुंग तारेक की पुंग अमा खरे हरकपा दुदा मसक खंगदबा खोलाई पाइबसिंगना यामना तमथीना ममागा लेजरिबा नुपी मचा अमा नुपा मचा अमा angang ani amana chahi tha manga asi tamthi bomong da hatokpa aduka loinana ari mama da so training ta radme di city ta uji hospitalized story hanu tare duga akoina kupna alang na ma gi meeting to bu so akoina hajabani machida kano che nupa che machi BSF के खबिलदा गुम्बा ओइबा BSF के इंडिया की अचौबा सिक्योरिटी फोर्स की मनुंगदा मो ओइबा BSF की जवान है बता हमनेबा अदे ये मागी नुपी अचिगा तोरगा जवान दु छिदा लाक्तरी होजे ला अंगदर खंदे अदुना अदुबा BSF की जवान अमिगी इमुंग मनुंगदा पिकलेबा मरोन मरी खंद्रिबा अंगांग अनि तंचिना हापा मसखंगा बचिना मदुसु बोमना likely hand grenade la subject to correction aduki tawya ba manak nakpa adudagi langchila I haiba port ama hoi chumi adu mai na haigi ba port ase machi yamna condemn ni tawingai oi adu ai samuk to being a channel citizen strongly condemn to sigumba mioi begi lichat nataba kunai sidu chapam thoktraba sanga na bawa bom nang chiloi sadi bom nang chinde adu bom to roi da bachi ai ko mioi bana tawri ne kana ge kana kangbu oro oi gano si yam chumda bam ni han ba ma highly condemnable ni adu da ki de hari ba ma chi ge awa bo phongdo na bo ko state ki leadership to khara dum haire ko na pen da bo phongdo ko du na pen de khote na haire so khara phongde india ki prime minister home minister manipur subu india ki manung chandra bachala कोई के मरुप विशेषो लालोबा मको और मको ने एमएलए ओइबा माना हाइबम लेबा कोई से मनुसाय we have been treated as non-Indian non-Indian हाइबसिने प्रेजमा सिगुमगी Indian मारुप मचा नतबा मारुप मचा अन treat तवी हाइबसे सुम कन्फर्म तोरेबा even though we are all Indian let none divide us पुनरे namdana option bra karina next session na li na te hai to tore pun gare koi bar oira khale 1949 15 October dagi adu orabot di adu hek to gi gi manaba marup ani amana khalu chau bamna khalu pi pa ai get ne chege ko ai ga tumin na ga ba nang da makha da pa sing status ta tha class ta le ro ai na saya ma ta tung ge hai be tu mai na tum lak pan chei kolom do le ga state amani dana tarani panchu state pi dana lakpa chumaila namtharaga chum lakpa che apu chama am project special power se aya dana sang do ro 1950 che indana ning tamma matu che nipan mapan lairaga asida akoi sida mun thamjin dana atei de channa daba Jammu Kashmir de channa da 1990 haibina dana tongan ba mani india te men re indadan to chote ba chumaila lakpa sina Jom hantana yang then chay hum me 3 2023 kana hayang chi tha phadre dana right chay hum chu do re ba chay ani ga tha trama to ga ni ma ta ta ni sujala amna ba adu sigi le ri bisu lan chu kam kham da ba ma ta da ba even nongai ta bo Narendra Modi ji adu ga amni shah ji atai ma pho mo da railway accident da na ga gari accident da mi ma soi gari chengna re adiga du tawre ka haibedi hakta anga ko phang chunsin na tawya ba aduna khoida yengbi ba miyeng che hamtana yengantana even opposition leader moi ranti ga du da amna phayamna phutte ga haibna te congress ki opposition leader Rahul Gandhi masi yawdu kare eno no tru koda Rahul Gandhi says how many me kayamna hakhi gadi no me kayamna suyen gidori no Narendra Modi karamba matan mi kap thoka dage hai be chi tang tha na law le ba khoi dam tat law bi de ba ka but ai khoi ki thok bu ai ba ma pi ma pau ai ba Narendra Mukherjee na te Narendra Modi ko ko ge to adagi Amit Shah
asina han mau yang dreba adu absi la iba point di saya itu ai to noli kanu chi yang ma da live tu da yang ma da koi Manipur ki pau chi mon ne tu mahale ba ko adu yang kana phare da happy hara wa ba adu di mala le phare bo di chang padana lo ya na along with one AK rifle and one pistol like that so phare yam clear wa ba do adu so Muziki hai ba tulong lo bi incident sigo mari lena na mari lena hai tulong lo bi incident ani thok te ba ko na mu ma mu kan to protest so bi charpi na hat tu na amani ko ani hat to ani ding ngala ngasi ama ngasi lagi da ba adu mi control so on ba adu na sig pura mak to bi da phare ko le na hai bi da phar ga khoi pen ba na te prosecution to ge do ri mi adai da hoji saya la amdal da bahada mayam chun nei na bada UK na chida jikta rajna ko pin pin pange ajda lam phajana sengro haide akon de anti mete we bin mo ne to godra to ma adu chumni ne ga nga sai ga du khalle ba ko adu di ka phajana ha khale sinu chumma tar ga di akoi ta tasin bi ga no community ma na wari da haide gum gi pot ama to dana achi pot ma moi natre ani amu bo lo me tai nung chebun chedu wa to mo khoi nate ai adu je la na hai ba moi wa san ga yau da ba su to ga yau da ba ma ya mum na so na te khote community su to da yau da ba si UK ne so din o ma di UK ne di nan ni su ne ba nan su ne ba adu ki su gu na so hai re adu so ma na to ba su da la e di sarkar na hana jo taugiba thodo achi mali na chumna che minister na home minister na nungai te khai ta be haibitu na amani ko government ge level da bureaucrat na chief secretary na natraga DGP na natraga home commissioner na on behalf of the government of Manipur siu ma thodo achi thokpa masya khoi chati na nungai te highly condemnable ni condemn tawi ai khoi na macha angak phangna operation toraga massive commemoration toraga khudakta saya cuma nak hari wahai tu. Sini nak orang hing nak wahai tu. Jadi, orang mong am tu aku panggil apa within a short span of time. Tahu kan ni nak hai kata benar apa? Ada so government tu Manipur nak hai dere. Government tu India nak kalau hai dere government India tu kalau bulan nak thamgar orang state subject ni lor saya apa? Moi tu minung si utpam tu ya hai ben utre. Ada lagi tu, madu ki protest tu jaba dan nama tu dah sem dia tu dah protest tu jaba tu dah koi Manipur ki mapung kaya lagi. Kana ko mana te ala para pre ya oi machi mi shal pi gi te manung da sang ga tu to ko hoi ne henjin ba to le an khalo ne mo hoi na matam chana shal pi ep ki kem to kilometer ka la pi hal di 2 kilometer ki around oi ba ma le ba le ri do adu no me ka ba ma kon ta re bom ni po khai di mo ngam ta ni mi ani si ri mi ma so le ni mo da pun chai ri ba ni scatter oi ri ba ni aja da changtin na akan me chandu tawda tu tawda ba aduna maram oidana proja jiri jun I think assembly mai thabai koni thingam bro ai koi chin mai yaurim ni na am kom so manga na tawra ko na yu sem min na ba adu ki da ki thing mangam de ba malam di proja ji mayam chin ho response reaction tawda di ai na sida sadu ne adu di tawunu ga na ai ga tu ma lo lo do na ba aduna adu mai na tawbo pot du da tawra ga changore adai di nong may kapsel le self na nong may kapil ki niom bo mai no to gadro ba mchang si do le na brain phal to ro lati sa to ro de ani makhan ma gi mathung le le step by step ama to de me rup ta da na kapsel le ti mi ani manga ama de pan ba ate na tu sin mo khochin na so oi ba ade da ani ma ga chi ama ka ma to si le right aduna an ba raunda aina haning gi di ma se chumna gi ai gi nong kham chan ano ba chumi tani ma khani yang chemi ye ni bni ko ma de ram thamoi to sangam ba yai adubu chumne gi anai ta sinna ba duna ya ro ya anai edu case ta sinna ga dam ne ba case eu dringe da pha ba ba operation to bu khot tu di anai na to dong na te na ma gi lai ri forces na ni pan ma pan lai ri ko asina unified command ma masada lai pham thok ni lai su lai hai ban ni na ngasi meeting su to re to re ma na so na ai ko na to ai na to na hai gi do ai seng do ki da quality ka mo ai sa na to pai ja ni ai gi khut ye chu ai gi ye cha ai go re na lo to ki da quality na hai na de ni chu re oi pham thok po na ma won da yong ja ba po na ba adu oi ra ban ni na adu kum ba tu da
माबो मखै मिदु याम कन्न चार्ज तौदना अखोई सर्जिकल ऑपरेशन तौदना मिलिटरी ऑपरेशन तौदना अदगिदि दरकार लगी एयर स्ट्राइक फाव बाहायमिना अदि चंगलक मालक ओइबनिना को अदु होय मिचम हालो हाइबदि नते मला लैबो सिंगदो मधु फान एक तो टेररिज्म ने बा खै मरोरिसे तुमनिगी गुंडा तौबा पैसा पीदे न बो मचा मलंग चिल्ली नोमै कापसल ने हाइबदु नते बसे community amabu community amagi wanate entire Manipur sibu wala langan ba India langan ba ne ba India gi mai ta to bana ba ase khojak ta election na ba kwai na akan ba terrorism ek achi thengna na ba lo da maya mamu pire terrorist ek ni the terrorist organization lauthu to tawri ba thabuk to strike terror in the minds of the people tak yen ba mo oi banina khunai mo bu sing na banina mo che angat po phangna hak to ya ba level based ta sarkar na tawraga malal ba kanggen na ri sing do pha dana ain gi matung ina thagol ba khot pam thoi hai ba sma am do tham okay mathang sei uzanan do lak cham uzanan do hojik lei ba koi me hom phare uk ne gi hai bu hom si lenga ki maike di maru in home department na police department ki maike de gi phare ha bi chap chaba makoi maike de gi clarification ama thamangam thamakri have tare sigi cherak sida uk ne masamang na singdorei ba masa aran ba pauni sandopi ganu chumnagi khoisang nari ba miyam bo pacify to nuge tamak ingthan nuge tamak suma makali aran ba pau media na amadi authorities na concerned authority na sandopi ganu have gi wafam zilla have tare mai to dana upf amadi kiano gi maike de sungarang gi thokdok tu bu condemn to bagal loina na community amada suma maral seed bagi masi false information na to biganu have gi appeal ai ar mai to dana mo itlf ki maike de su similar hadi clarify tawre habtar mangarangi thokdok tu koki community ka kem mari lena banate to masida taishan big no hay ko hum lai aduga kotu gi maike de gi su adumak lai habtar to maruina ngarangi thokdok sidi loina ma condemn tawre harba organization myam singa sina aduga jump the gun hai tara conclusion the jump to big no hay gi hum simadi adumak har e habtar adu itargadi masi hoji pawda lai riba lenga ki maike de gi uk ne gi me hum phabra phadabra ne police department na home department na sengkok pangam da bjena to ana or ke madusu adusu thambiramo adu lai ba cherol myam singa se koina english ki wahita gas lighting haidra myam na khanari ba ai isana khanjari wakal chumen khanjari wakal do la le hena khalhan ba hetare adu makhal ki handout sing oina press note makoin thadori ba wafam singa si yenguraga akhoi da gas lighting akhoi isana khanjari se masi aran bani ana khalal le hani yengadori bra kamai thambya masi kero ne hojikta hangbiri si uk ne gi kedar hum phare yes hai media da viral oina re si mayam loi chatle ba athu kana na kamai thadro pon hai su madu kana am ta leitri am bore tha phare hai sondram na akhoi gi phagi ba leiti na mai ko sengdori la lo lup sing na moi mai le na sin sing do e ba ada akhoi na uji aham ba hai do ji phare yen su khala se ba madu go me na su claim to hom thok te ba a lo fun underground pha ba chi di government gi normal duty ne ba tampak da chi da beli da adum la lo me am phari adum no ma kang da na phari ba ko adi uk ne pha ta ga su madu normal duty ne lo ne ba trong lo bi thok dok tu gi pha ba ni thabak yam ngam ba government ne am achou ba ji mel ma to bi phat ama mai pa am ni ga na mo na hai bi yar wa ba phar ga su aduga pha adu nati har ge su si koi ko gi jogi isla lohbugi amadi mapalam gi koi mapam da lei bai da cso ching si su mo sun machin da thi den da lei ba gang bu ne ba adu moi na hai bisu kyam chum do ne ka dok du no se koi ka to bangam de ba adigi khujik ta chi gi matang gi da mu lai government sina mu nia da mu sinare hai nia da ke sina ba se Manipur context da di akoi gi mi ma leng ba thin ba to ba da akoi gi pen killer ma thok tha gum ne ba laying da ba nia da case keno gi mi gi tang ahum lisingani kulum doi dagi thole birang hoji bogi sei hum gi phaning chita thokiba thokdok mayam se masi NIA da Manipur government na akoi mayam ama sinna ba akoi gi warep lawe ade NIA na ya ba si case kun mukta ne ba NIA na pari se kun mukti bang da mayam na hek haiba da khang ba se mori gi STPO hat ki ba anan hat pagi to da akoi ta ba di madugi da chena ba jing do bel da sa khren tai ade ani su ba da akoi gi lingthoi ngam bi ni pi machang ga ni pa machang ga da akoi gi koi ba chalu ba da phara har ki chena ba jing do adu su bel da sa khren lai re makhata ba government na madugi amu apil chali ba chat da di khang dre ba ko aduna NIA da sinar ge har ga masi parja da kaino ma khala ge NIA da sinar ge ha ge ta mayam ju akoi gi thamai chan ba gi mom to bu ji ju government phatte ba man di NIA na pangtho ki ba to kholai ba thabak sing je mayam pen dre ba haidi madi bel da sa khar government apin chali ba chat ba ju government khang dre ko aduna khoji ki sida phare ha ba uk ne gi ahum pha ba ak yauri
keno yawi karai digi karana pirak pa karai digi chobra habi chap chap su leitaba ada mayam dis sonda keno toksela thambane namchalaga thambane ba ada sai asigi marksida mu CRPF da praja myam khoi adu di hujiki kuki gi lalobusing sina kapana tadi CRPF na kapata bani keno manakta leibani na yes adu CRPF na kapata bane ba moi manakta lei moi manakta tobani na aduna CRPF na su moi da khoi chaw no praja myam na changkilakpa matam da tawri be action do yam kai hele kari ginu hai kanda hoi moi gi CRPF ki mi gi mob control to no ba mechanism myam le ngoni mob bom kapa adigi keno kap tear gas kapa myam to bugi mongdu itong to ba adu da sang nem ga sonde da library capsule to bosina to we ba ada lady bidi mamang da central security forcing sida hoi gi tampak su to bi jing de su to bi ko da ikare mungna ba khona ba da to ji kai ma jing de khai hele ba jing de central security force gari mamang ga nomai mai tamba kem khulai tha kap te ko keno na central forcing na CRPF ki gari kya mai tha gare kya thugai gare ko gari mathak ta kakhat na khotna yam hena ka hena lichat chatle ba ada kanam kap te ba ada tampak ki singarangi soina saurada mi ani seriously loi saurada mi si prithvi ki miyam na ta badam saurada polam ne ba idiot people sing saurada khunja sing na kari khare excel lop da moina move control to na bi tok da yam hena kap na khotna to bududi ka yam hele ba ada sida koi gi state government na condemn to yes again government na condemn to why basi amna third class ki kano ne khoi gi mindset administration ne ba khoi gu misam praja na ngamjada ba khoi na di condemn to have si ya san ne ba se chahi tara suru ba nga amna khoi chahi tari ki nga ama phu da na hi dang phu le me ba chahi yang khai hela ba khoi na asi angang chahi tara amuk suru ba ngang chahi tari suru ba ngang ga sum phu le re na hi ta to ai nungai tin condemn to me hai gadra ba kari nang ngang ta ga doi phui no ma na kupang khun ma tha da na ngang du chahi tara suru kai himri chai du war ka dok na tra ba khudak ta manipur government kari thabul khot ba kari gino ba ade kari no thikat to sibo kaim to ngam da ba state government na mapa asigi singilam dam kaim to ngam dra ba adu ko khoi gi khungul li bising ngam dra ba akhoi gi sumaina ai ne ya da ba thabak to ba kai himri chat to ba thikat ba hi ba pha ba pun ba yam hai ba sidi ta pang loi le re ba tingdam da leite yes any singi jaga am da yam hai ba ya koi police ki bi phado phajin ngamba mathona pha ba yam hai ba am ta leite re ada hanale adale ji bur taro khondana le min hakdane ba adu da kamai kana thigal ino ba kana thigal to ino ba state government gi Imphal da le riba valley da le riba mi myam je ai ba myam je commando jinga de police ki IRB ki batale myam thajal laga thigal hai di khare jo koi mu thaja ba ya ba phangbe ba adu na outcome dun ko ni wani go koi effort to the government gi effort hom to bi gidam ne ba adu sungana ta bi da moi adale min nei ba kambu du adale ba kambu du dum taro khondana ga thabak jami na ru ba kambu da thigal udi kana thigal ngam to ino ba sugumba myam je am praja na hek yeng ma da thaja roi da ba nungai roi da ba to ba government na ison son ba to ri ba mong myam je masi si yamna khoi gi pang da bagi machat ama ka gi thak da le ba government na government gi tofam thopa do praja na hai si praja na hai ba si pai hajin ba sunati go praja na hai ba se loina mak to bangam da su yaw ni government ni na go adu praja na 100% moi gi expect to bo moi 50-60% di to ro ba 10-5 da to le ga di da gi chang ga to le ga di adu di thaja da adu amuk su minam ba ji fatte ba praja da minam ba fatte ba minam ba ma kanna ma ge phone jara ga ngamna bo da ngam mai pa khida ba haibaduna amane ba aduna magi thamoi singba akoi gi mongdu yam phajana to bom change ba natro di akoi gi adu x ge sha pi ne sibu kaino government x ge sha ji pi ne haji kari haino government na x ge sha pi ne sibu sanji ji holiday list hab kum ba zamane ba masagi suti werba sanji ji bu holiday list hab ne hai gum ne ba mi bifam thok bane ba kana na asida x ge sha pi ru de maram man ba x ya dia da oza khaidem ni job ye lu gi expert pi ba ya ba controversy lei ba area khar lei ba adu na tre ba sidi pure soidra phangmam thok asida x ge sha ga han ha da panjali ji kai gi no ba government na to ri si kai no praja myam sida moina uli si kari no kari karam ba wakhalo no kad adu gi machat x ge sha rom da focus ro mind do pi re ni adu to ni athabak pi ni mapa do promotion bi gi bi mama government thabam bi gi bi adu da mo gi mindset do adu focus ro di praja myam na sawning ba tension lei ba mi mara le ba phau hai badu madu karwan da chatori ge mai won do tok thur ba thabak na morning shows da di do ayuk ajina khoi ayuk tina mituma kai we ge nong chu ga da nuksa sa ga da chawra pam khangi hai badu adu moi government na tok thuri mong da khoi masi ipen de mayam khodak ta ekta action du hekta tampak ti khongka da nawai mauda khoi gi ibo bina commando yam tha ge thabam changi go matam da mui pha mayam kan na chang ne to ba jaroi kan hadi state force na takat changjil la thobo gi action nam do hauji ason chu champur da adum ba mong ma chu champur sai thajil laga IRB mayam le sida anni se se squad mayam pi ji kaino hujing manipur ex MLA kaya squad lori ba
ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤ ꯄꯤꯌꯣꯔ ꯃꯁꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯌꯨꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯗꯧ ꯅꯠꯇ꯭रो ꯑꯦꯛꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯍꯦꯗꯀꯨꯝꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯀꯌꯥꯗ ꯏꯁꯀꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯁꯜꯂꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯁꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯧꯔꯤꯀꯣ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯕꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯥꯔ ꯄꯤ ꯑꯦꯐꯅ ꯉꯥꯛ ꯂꯩꯔꯝꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯁꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯁꯣꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯑꯦ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯤꯒꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯀooperation ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯒꯤ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯤ ꯋꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯤꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯈꯣꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯅ ꯌꯥꯔꯛꯄꯁꯤ ꯀꯨꯟꯃꯨꯛꯇꯅꯤ ꯀꯨꯟꯃꯨꯛꯇꯨꯗ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯗꯅ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯑꯦ ꯊꯤꯒꯠꯂꯒ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯅ ꯐꯖꯅ ꯊꯤꯒꯠꯂꯒ ꯊꯤꯒꯠꯂꯤꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯕꯤꯆꯥꯔꯗꯨ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯤꯗꯨ ꯕꯦꯜꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯤꯒꯠꯂꯤꯗꯨꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕ ꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕ ꯐꯥꯔꯒ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯇꯥꯍꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯅ ꯃꯔꯛꯇ ꯐꯥꯗꯣꯛꯇꯨ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯥꯗꯦꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯆꯠꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯑꯦ ꯊꯤꯒꯠꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯑꯦ ꯁꯤꯟꯅꯔꯅꯤ ꯑꯦꯁ ꯀꯦ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯔ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯋꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, ex gratia pirgani natragi NI at the Sinaragani Natragana Todo Adura Chenaba Musing Pare Hibasina Miambu Pacify Toba Kudakuina Intakinabi Wina Toba Tabakuin Ubigan honestly sincerely Lengaki Tobum to Bahaptare Lenga Gamalari Miambu protect on Gida Makta Lenga Amalari have do Utpio have near Hoju Pobuina TRONGLAOBI Yamnat no Etaba Todo Sigi Matunda live developments in Hatare Masida developments in Apen Boy, the Balangaki Market promised the wing around press conference power that we have Tare, Rugangasisu, Chief Secretary Chair Lauraga, Unified Command Gi, Mipam the Chingba, Hujikloiba, law and order situation, Gimatang, the Kanakrevi of Madungarang, Mayamna Kui, Tonga Infaliski, Mike de Gimarina Sinamdi, Kadigi, Rally, Lakumatamda, really, the European music, the Chimnester, Naruga Chimnesterna, Pirk promise Matumina, Tonga Tonga, the liver bunker Miamsing Asisu, Maite Satapoero. Kukirom sa tayam lari mayam sing siluena mag tugay na ba madugi decision law na bagi wapam sung ngasi kanagani ngasi gi unified command gi mipam dur kanagani habi wapam sung mayam lari re adu bo lai wapam di mi hom pare UK ene gi hom pare tanga sayuk tagi masi news so wam erga lere to UK ene na irai lai gai hojik makoi imim da phaba lai te aran ma pausan to pikanu to pacify the anger public Asawa missing bo pacify and Tonugadam Tasuma Aran Pausan do Piganu Makoi Mim the public Hibasi. Is this a gaslighting technique by UKNA or Maduda Achum Bakara Yaubra Hibagi Wapam the Singam like Karigumba UKNA Wamse Pumla Lali Habataragati? Why state government, the police department, the home department is not clarifying that 3 people have already been arrested Pari and Haidukan Home the other area to Dakoi Kotugi Makedo ABI, UKNA Makedo ABI. Adaki ITL ki market like the same am singa sita media na verify to udra pau pung bigan mo have you mahanjan hari dare ai uzaring utla uzaring komai thambi hujik lai ba develop stories unfold story me am sing khoigi chahi hum surakaduro ba crisis sida khoina hanjan hanjan hangatna yengba matamda thokiba thodok me am du yenguragadi ngarangi attack haibitare bomb attack toraga sifling ani angang ani kiba haibitare sigi thodok sida akoina chingnariba arm cookie militant sing oramba yai habase masimade dum speculate dum tawradu pone right maside sida akoi kangai leitana akoi da dum khalado pone kari maramgi hujik bom kapsalami ba yumse sidagi gelmong ena cookie village ama leiri adugi mathakta su arm akoigi cookie kharagi kem designated oigara undesignated oigara kem khara lei habagi akoi pau nimpu tari government na madu clarify abda tawdri lei natraga leite so haide aduna akoina lobadi nomoi am toy kap ibnina mafam dura soidana leiramgani se koi loba tabani right aduna thoi ba tawdok se makoi dagi laiba militant singduna soidana chatharamba yai habisima speculate tawbada madai dadi kakningai sungai leite akoi speculation je landeba koina sidai sida ngai ba potti hujik leiriba phagak chaw ikai khangde TRONGLAOBI khangde periphery between akhoi hujiki Churchampurga Bishempurga tainari mafam se howbadagi howna akhoi yamna hotspot ne right mafam se hotspot ore yam tattana bomb copy nomoi copy adagi lanthok ne even makhoina claim tawda hujik haibi giba UKNA gi keno dasu they are claiming
deadline as a buffer zone. Yes. Akoina som da buffer zone late na hari bini moina buffer zone na claim to ba ma yauri na ta e makoi gi intention je kari no efsun ta e ba singdoi ba pot da yauri ba manung da cheli ba pot to they are still demanding their koi course ma yauri ba yes moi gi separate administration gi from separate state sem gi from adum nung da pum ga chatli ha ba dum di ta e ba even uziki kano da sengdok pu bu di loina mak sengdoi koi gi UPF su sengdoi keno su apun ba dam sengdoi dagi cookie jo council bok ta dum sengdoi bani amta natte ha sengdoi ba sina kari no so koi yam chawna khanma ma thu e ada swaida sengdoi sina kari no even nemcha ki gen bok sengdoi to ana sengdoi ba sigi kano se kari no aduga makoi sidai sida aduga sengdogadi makoina natre ha simodi hoi adusu oirasno but are there some other armed militant who want to escalate this koi crisis later bra makoi gi marakta kari no da definitely masigi attack tawrmi ba mawong mafam adagi tanja mafam matam yenga kanda tawrmi ba pot sinarimi ba koi gi bom do adugi phibam do yenga kanda tawri pot se asongi foreign hand oriba moi group sina je koi dim log bata bane awna makoi da dum chingna bata bani adugi pot ni leiri se adai da swaida laiba pote akoi state government na hotspot oriba from sida koi peace and harmony si pork na ba hotna bada kyamu yamna serious oina hona grage sinda hari bom from sida koi huzik laiba CRPF na traga any other central forces lady sing se they come here to assist the civil or the administration never and police is necessary police kyam deploy to rage ba kayam na experience liba police personnel sing Siji hariba Bishampur district da operation gi khangde lairiba akhoi gi lairiba sing se adugi plus se kano da harase district administration da harase hoi qualification da budi lairiba sing se moi loi qualified niko haidi IPS orga laibani degi som the MCS orga laibani IS orga laiba ngakta ni still then experience base haiba masudum drakar di oyaba ana aduga experience gi mathak ta muk main power kyam yamna thamge ba pham da police personnel kyam thamge ba pung amaga minute khara hem da bom pukhai badu ayuk nongam da karigi Manipur police na pham da pulak pumjalaga leiba ngamdri no ai so wang amane ba makoi khangna irang si thamak pra maramdi karigi no bada laiba chahi humgi crisis tho matam si da hujiki leiriba central government na injalak padagi leiriba state government su haisnu state government um hairage sigi sina Manipur gi praja myam se confusion state amada thambada mai pa abra pa ena lower bra aduna makoina adu lowbuduna khogi hujik myam gi asawa phungdokpam orgadaba kadaida no myam asawa phungdok to se kickback ama leibam thu akoi myam ji asawa phungdo kanda taina pham ama khak leibam thu akoi loima khakne taina gadaba pham se the system sida leiriba adagi sam akoi da tawriba policy me ama pinjalaga akoi masen ji akoi Manipur ji thugaina bo honariba charang na ba thammiba sini haibado khangna leiriba adugi root to adai da akoi se kick kaw ngamdra kangku ne confuse oil akoi da tawriba taina ga se moina thoibra haib se kamna akoi masen makta da confuse oil dana ngarang makta khoi shawnara miyam duna moi gi onjanbam je makoi gi kickback se lerekta dana akoi nga kanin laiba security na khoina kadwi na thogdu tawdri noina khoi shawnara miyam duna taina bam khangda changjalu bane ba changjalaga moi da taina ri du su lan bante thoiba mafamdu gi marak ta moi leri bani kaidobagi mokoina somdabi lao anywhere de lakpo su mokoina adugi control measures to han kadobi lo hodrino they are mokoi station tawraga leri bani aduda amuk thola ba matung da amuk state ki khoi gi leri ba civil policing sina madugi mafamdu da sip thok to harga leri ba CRPF to the command to ngamdri bana karigino aduga measures lo thok trina karigino haja machi yam chawna hangbiya phom neba ana swaida lakchani gi bo phom di hojik leriba Manipur miyam se confuse chalhalaga ngarangi thogok da mi ani sire ama amuk kano torobasida angang ani sibedugi mairi lakta cha ka da miyam pumba Imphal Valley si pumba da miyam thoglaga ban tawgribani adudagi hena saur kan da tawgada changida amuk miyam da changjalubada aduda ani ama su kapkhara hapirabani ahum subanga si ayuk siribani siribudu da miyam hawdana tholkada pot se masi control se padana tawgreba that means state government sigi hujiki leriba akoigi mother government sina haitare central leri sina Manipur da leriba state government sinaraga they can easily suppress the movement of the people sentiment of the people they can play with that miyang sentiment emotion se makoina sanabada yam laina ngamme habagi potama
ताई है बदुगी थोंदोक तो तांगनब मसी थोलबरा हिनसो अखोदी चिंगनदब ngамदेबा दाइदा अदुना हुजिक लरिबा मणिपुर की फिबम से याम लुबा फिबम अमद लई मणिपुर कायबा नत्रगा अखोगी कायदबा हाइबसे कायदबरा हाइबसु खंगदे हुजिक लरिसिदा कायदबा मालहनबा मना ngarangdagi series of meeting adagi all political party की मीटिंग तौरे है अदगी प्लस प्रेस कॉन्फ्रेंस तौबदा हेलीकॉप्टर यावना सिनना हन तौबा यावरे है अदगी हुजिक पनबी यूके ने के अहुम फारे हजले अइना ताबददी यूके ने के अहुम दुगी मनुंग अनि मदि हानदगी फान लेरने ताय अदुगा अमदुना ngarang gi thokdok se tawraga ama hekta phajala khulai dusu karai denu puthoga tawbune tai subject to correction akoina tabada adurgadi aduga plus hujita haibi gi bidu maming matha pide confirm tawde government na madu adu important na log taragadi adu amuk important so ibam thu ta ngarang promise to gi bani adu madu gi potu madai da changjal laganda madu phai natraga phade natraga sigi mayam la lonu haibana sing amata singdoktana thamaga naron da pawsi media ki through the compulsory yohonaba boy sinner kan yoholkanda technique ama sinabagi mami se yam chawna tai aduga manipur peoples ki hana leramba akhoi gi thongna ihil du di yam laina akhoina sanaba ngame do uthokpagi adugumba example amani na ai adumani khanje habtar okay yam laina yambu ke habtare ingthan ba habtare adubo laibo afum di go mani no se thambi khre ngasi si chief minister na chair tawraga unified command gi mifam pangthok re habi hum du tambire aduga unified command gi chairman se mahang masa mano oire mase notify to wi mathak tadi mamang da kogi security advisor na unified command gi chairman orani hena chi thoki budu handak ti mawon gi lokthok chief minister da mo chale habi gi wahum se hai du mase notify to mathak tade chief minister is by law natraga de facto oigara natraga de jure oigara mahang na chairman ne ojana haibirabni na jik chairman oire so haibirabni na oitaragadi मार्च की तांकुन ngarang se press conference home minister masamna supan bani date kalore na march ki tankun 2026 ta union home minister amisha na virtual yauna tar hybrid oiba virtual amadi not koi gi virtual lekhra yauraga hybrid ke security review meeting am tawi maduda manipur chief minister YKM chan koi gi lok bhavan da governor gi keno se lok bhavan da se laga governor yauna hybrid meeting se attend tawi security meetings da hybrid da aduda decision amisha na clearly hare hill oigera valley oigera illegal arms nongmai paiba singsi amata leiba yaroi lehloi tabani phaga ka tabani adana aduga non su tawna daba suspension of operation leina daba haib tar sumo lenga ka peace agreement leina daba singi mathakta operation se chatha gatabni irrespective of hills or valley chingdo oigera tampak to oigera chatha gatabni haibagi akan wafam thamakre and try to recover maximum arms by the end of May 2026 pawbe seda kulai myam se loina lokhal lo habi yokhna chingba थमखरे अदुगा कोई मणिपुर स्टेट फोर्स खरा वेस्ट बंगाल में असम की इलेक्शन की दमक चखिबदो मधु हलागा याम थूना हारिबा ऑपरेशन सिंग चथरगने होम मिनिस्टर थम्बिग्रे होंदो हम अमित शाह ना क्लियरली थमग्रे सी म्याम से तौन अरु तारगदी उजानसु थम्बिरिबा कोई की कॉन्स्टिट्यूशन की तरे सुपर शेड्यूल की सेकंड लिस्ट स्टेट लिस्ट यावजरिबा एंट्री नंबर 1 एंट्री नंबर 2 हाइबतारा स्टेट की सब्जेक्ट गातने तर कोई की एंट्री नंबर 1 द पब्लिक ऑर्डर ले रहे हैं एंट्री नंबर 2 द पुलिस ले रहे हैं अनिमक स्टेट की सब्जेक्ट स्टेट ने तो जगह दबदु यूनियन होम मिनिस्टर अमिशाना तांगकुंदा हायर खरे है जी ताब यार इब्राहिम वो हमला अदु तारगति आर्टिकल 355 से ले रिवर्स इन बात हम 355 से ले ना खले ना अदु ले जल तो कुछ काई दिए सेंट्रल के आम पोच थारक पर दुनिया में 355 से स्टेट ने केम तो जब हम रिवर्स इन स्टेट ने तो जगह दबने बा 355 मक्ता हाइरिप से स्टेट अछि फंक्शन तो जब ngमन बा सेंटर न मतिंग बा हाइबने बा सेंटर न कन बा हाइबने बा करिदा एक्सटर्नल एग्रेशन इंटरनल डिस्टरबेंस ता एज एंड व्हेन रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट ना आर्म फोर्सेस अमचोमा का मरी नंबर पैरामिलिट्री फोर्सेस थाजन बंगामी मधुना एंट्री टू ए लिस्ट 1 दा यूनियन लिस्ट सु यावरी बा हाइबा एज एंड व्हेन रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट ना रिक्वायर ओएन कलर दी स्टेट अमदा आर्म फोर्सेस अमचोमा का मरी नंबर सिक्योरिटी फोर्सेस मैम थाजन बंगामी करि तौना बा स्टेट की मतेंग पांगना बा तबदे मोइजे सेंट्रल गवर्नमेंट की मखादा कंट्रोल लेने बा अदोय दने बा सेंट्रल गवर्नमेंट की मखादा आर्म फोर्सेस सीआरपी लेरिबे बीएसएफ लोनमक्से सेंटर ना लेगने चेको लोन यागदने बट यूनिफाइड कमांड एन हाई से करिगिनो मणिपुर पुलिस की सु लेजे सीआरपी की मकोक ले असम रायपुर के ले बीएसएफ के ले आर्मी के लेजे मयाम च पुंचल लाग छिद पुल मतम ददी मची के कोऑर्डिनेट तौना बा कोई ऑर्गेनाइजेशन द सुनिदन को मयाम द पुलिस ऑर्गेनाइजिंग कमिटी चेको कोमी तु दाहिरो मयाम पुल लेना कन्वेना कोऑर्डिनेटर एंड थम दो
maduna kharabu powerful itere adugi makok chair chief minister oigadam ya aduna chief minister oigadam na koi praja marakta chune chief minister nu oigadam ne chi koi ge kanoda mana unified command ki chairman oigera oiroira puna muchiman to godam ya hana so du to godam ni hana gi pitho khre na ha ya bi wan dana unified command chair mi amada pitho obisu mana chunga yaw dalap so magi order makha to nan kanona chu 오지게 하는게 chairman 오이베도는 수 마망의 movement 오다 하이디디 노나 또 콜로이들 아이디 남데 minister governor 가 하이비 모이나 하이비게 더보니 모이 막하도 더보니 하이비냐 봐 아들 as per law 동안 report 아마 테이블 마기 cabinet chair home minister finance minister education minister 동안 뭐 있다마 트레이닝 소이들 리베야 봐 아주 많은 총발 빠이데 위에 좀 계주발도 빠이데 for president 빠이데 아주 많은 로이만 리터 오동이야 봐 headmaster냐 봐 headmaster class 로드스 위에 봐 아두고 말도 우리 보드도 하나 두 가지기 비나 거의 프로자서 강마 아이쇼 로이도 막 나오나래 아이디기 증바 오더라면 토끼면 오더라면 질루나 할거나 봐 아이나 딱하나 뭐 간다디 그러나 아이고 아이네는 몰라 또 아이비로 양마 아이나 아이비냐 봐 어디 좀매 어디 낭나 좀 오이면 오이 따르고 아이 바래 많은 오이래 아두가 사이게 아메 차기도 아두디 아이는 오저리 봐 아이기 마이 버쇼 아이기 프랙티스 도저버기 코처버기 저러가 채널 로켓 오리비시 능 채널 로켓다 뭐나 능 계셔러버디 따라 마카이 낭나 버고 요거다버니 하이나 미엠 나이만도 오르 비비야로 어도 하이비 야모 와펌나 봐 아이 차나 또 본토코 나트로 yes exactly 아이기 이몽 만웅단 피에 뭐나 나트라가 뭐나 아이 차 통저거다 버 코처가다버도 좀 차나 통나 보내다 능 프로보 하고가는 차 통고나 문파트나 레거드라 봐 통들어간다 하이브나 아무니코 아주 좀 남아탱 방목이 아티클 257 가인 레디 센터나 스테이트 마탱 방마야 봐 아두가 거기 리스트 1다 야우리바 유니언 리스트 야우리바세 마시 방톡पद्धति 스테이트네 인다바야다바고 레일웨게 하로 에어야게 하로 농탁게 하로 스테이트 리브칭도 센터나 하로 पद्धति 스테이트 인가담네 바 아두나 아마네 봐 아두부 List 2기 entry humfoga taruk ahum mari imde kare achigi pot achidi sovereign authority yes kone tata na hai state ki exclusive power ne ba masida kone sovereign ha ga kana umna lang india ki sovereign do nate sovereignty ahen ma shakti hai bani kanam tane thing da ba right aduna adugumagi state ki jurisdiction manung dal lejabadu mana to gadab ne ba ada ame chana Honorable Home Minister na highly the one that the Kitanga to Eva. Smino, Honorable Home Minister to Hybida Vanina. What ton of thing about the ICO? Right. Aina, I give movement of the control of the Ain, Pida, and Pidam Hangi, Hybu Diaba. Other not I Magi Makadali, Vigo, and Oteba. Aduna, Adu make it port of the Masunga in Aduga. Little shall push the Carito Hudagaba. What to do now? Arabudi was a Ani lady chair. Pimachama Ganapamasaga, Chayam Driba Angangani Hatado, Madu Chap operation Toraga, massive combing operation Toraga, Revo Paisina, yes, Dakar Erbadi, Yar Strike Power Todana, Torega investigation Chataba. Adugi Potubuni and I had case with the case to the Lakane and I had yes, well and good. And I had a combing operation to Toredana. Magi unified command ki makade to gadam na tro right aduma state na toro aduga investigation do fadana mapu phana to number ni pung khodi mana cooperation pirichi aduga madu assam ki minister bjp ko idarab so himanta biswa sharmana mapanda mogi singarama mamin do kali Jubin Garg adugi Singapore ka no mapanda sibado kaya matik thawai awe ai no mo pang do ha kan ayo do no to widan himanta mo koi election ki issue bhabu eri ni Jubin Garg adu oirimni aduna magi adu tore mi adu phare adu dege magi che chang aduna adu forensic na adu highly chief minister na okay ayo mo police kumba statement thokad do mana bo thok adu ge matik thawai aw re ba aduna ni moi lakani khani khan che aduna akoi gi su angang ani jik momang na tawgiba mayam thare na bo khone na bo mayam to leigre na khalam chuko atu ke ka nongai te sidadi aroi bo pai aroi bo khongau to ga toba then ani chubana CRPF na mi ani om chore dana ruga mi mayam ma bullet injury phangya to mayam ma chu nation bada songre panare dana adu di harang wai thong firing in kari to riba
RMC firing inquiry toriba June 19 gi togriba ai samang su lepi High Court ko adu ki pot ado adu maina CRP na mana lam helibra hendabra tauramdaba yabra tauramba yabra hana na tauramba yabra mo karam na nong me kap ki bano kanane he na kapano haibado adu thidok na ba judicial inquiry under the Commission of Inquiry 1952 Okay, sarkar na tauba kari man sarkar na commission inquiry si taubi dalagati public kana man public interest litigation tawraga High Court ta second session judge amabu upendra na tawgi bi type ti da High Court na order piraga machi thijala o aduga mari le na ba malalo ba sing de investigate tawna ba High Court na mu order pir so ngame ba adu ma tawba changi haidana Okay, CRPF na nomai kapada mi legi da ba kayam na sokpa sigi matang sida inquiry madi mathau tare habni inquiry ki madu constitute to yam thu na madu gisu justice pangan view loina na ngarangi bom caption ban ta langjan bagi case da anga ani legi da mama na soiba thodo sigi matang da madugi case tu gi tigat pagi makha ta bachani NIA da sinaba targa so hauji ki oina di ngasai ge crackdown hai tare military crackdown tu di ngasai su union home minister amishana su green signal period na home state ke home minister masamana harbini na crackdown massive crackdown ngasai gi mafam khud bakta to hum thok tra bra hai bagi wahum dunia du ga maru na am khongat pagi wafam su pan bani khulai se lai ringi di khulai do tampa ki khulai roi surrender to gi bagi yam chauba report lai have the evidence led visual lai government is the evidence number 1 adu target chingi mafam se khulai phajana laktri as long as chingi mafam da khulai lai rigi target di sum makhali incident toy toy thok legene have some make sing aduna massive crackdown sing asiti mathok ta dribra have hum duni madu ki tamto sum amu ngaina ki ketra me hangi se hojik massive crackdown lama tawbasi tawgaduriba akoi state ki government haitare masina issue ji natraga thoiba wathok lam thok ji phajana digest to bom change ba akoi diagnosis se laiwong ji khangda ana doctor na laing ba yaro ba hojik kino da yam sambada akoi buffer zone lokthone hare ba buffer zone ga sine yamna lu issue sorry buffer zone bunker se bunker sizing se masi lokthone ga masi bunker lokthok ba sigi yam achievement ne bunker si di mi tara na punghai am da bunker kun muk saya ba ngasi lokthok ga muk hangra ga muk bunker tara am sajan ba bo ne ba yam lai ba bo ne bunker si yam bunker ga ha yam lu na mon khan gre ba bunker lokthok ga ga du ne achievement ne khankal adi yara ro ba and number 2 unified command da mayam samam na ngai leite ba samam na hanbam tawri ba se oji honorable si mi zakhem chan di mana pai ri na mai kana kana oja mani hoi da kai da pau bi ha ba mayam na kamai thaja den ngasi gi meeting da unified command gi hana thokiba order du leise kano ne ba unified command si gi chairman se hana gi security advisor web na woi re tawbu du madu gi unified command gi meeting to boda state tu gi chief minister du na mana sial to ne hai bane ba Madi hadi si mana meeting tu kisi yar lori na mana unified command ki chairman wei na claim to busu yadri ba madu ki authentic wei ba kanom ta mayam du hundri ba aduna mana madu su hajin bo be ba kai no khangri ba ai che samna da national highway si athing baliti hai galai ne ba ona ban da mo khem chan si ma mu forum be ko aduna mane ba lenga lon di puk phawa bi si ne yar wei ba yam thajana khanggadam issue digest to godam ni ade yam strong decision le gadam ni mai ko aduga se national highway kana athing baliti kana athing dim ne ki bi chadam ne ka hai ba adugi mentality adugi thak da le ba ngai ba dine ba adi bunker khara se ta loktho keno to ni khor ni hai bu gumba koi bunker loktho ga na achievement heta kapak ba lepak do man ba bunker loktho ga leina loktho ba dum to le bunker se kaim na to ba po ne ba pung ma da mi yang kai jana bunker cha amuk saya ba amuk thugaram bi asia pin amuk central force na amuk hatang dam saya po ne sidi aduna issue na te aduna leina sigi machuna ba hidak na tri ba ani ahum akoi gi huji kai thamje makha chan thamde ba point da mu illegal arms sai bane ba illegal arms se di ching di illegal arms sam ta leite ba mogi tam se moi amit sawi gi me da su dong lo su dong no mi pai me masa da su du ne yare ma moi pai khulai di yare ba thi ju thi de masa gi ju thining dre ko adu ground rules tu gi matung na di CRPF am de BSF gi anak po posa ma da lok tor thang dam ne hai adu di ground rules ne ba moi si da adu di han di ground rules sam da de ba from very beginning da gi su gi ground rules sam da de ba ama bok chana de ba ada siu gi ground rules da lai be 2005 tam to ba ai ta gi chang to ba thang to da tham ground rules yam phaje ba Manipur si spare extend to di na mamang da ene sena ba saka to ba du chi da dim phaja ba manung da na dum ganam to ri du ne ba smaina ground rules si adum phajana le ga su amata jana de amata to de ba kap ba bi to ri me ngarang da kapam mi ba bom kapam mi ba kampu bom do pokhai re kala je nan kinu gi tai na bi taru ka tere ka tai na bi hing da kapi je pin gi
บอมดูกาปมาดากาปลาบอลลูนนะตัวบัตรทรางเนี่ยขังงบเนี่ยเราเชื่อว่าเสียเปรียบกับเซนเทนอะไรได้เลยแต่ within the radius of 2 or 3 kilometers ร้อยเซนเทน security post ร้อยเลยเป็นไงบ้างอะดูด้ากาปบอมดูปกายที่บอมบุกเขาจะยังเขาบุกพลัมเนี่ยบ้าง yes อะดูบอมดูปกายมาตรงด้ามวยแม่มีคุ้มน้องชิงเลยบีอะไรอะดูบอมหาแล้วก็กาปตัวบุกขลายดูอารมณ์บุกเนี่ยบ้างแต่ยังถ้วยเทียบเฉลยปุยาบุกขลายเนี่ยบ้างอะดูจอมปุยเฉลยบุกขลายบ้างสิเต้าเกนทีที่กูเฉลยที่อันเดียนเป็นยังไงบ้างอะดูกะลีกินว่าเสียกูไม่ตรงเราวิหารในอิรังเลยที่หลังเจนรู้ไม่ยามตัวคุยกูไม่ได้แต่ลอยลงเนี่ยนะลอยปุ่นกินเนี่ยมั้ยนะมาพุ่มดูด้อะดูมาพุ่มดูชกแต่ก็ดีเชื่อกูไม่ได้ more responsibility เราเลยmore กูไม่ได้แต่ลอยลงเดี๋ยวมันไกลเลยเก็บมีกี่ทวายพากีแล้วเอลเสียเสียปีนี้อะดูตรงนี้ให้กันที่ยาบราบทีเรียก็ทีเรียจะกันนานทีนู้นคือการให้ตัวให้ยังกินที่นัวมันจะเป็นมีมันเจนเป็นพุ่งมันที่ขยำจะเกี่ยงว่างานเลยกันเนี่ยตาเนี่ยปนี่สุบุมึงคุณตรงจ้าบเราเชื่อกันเมียนมารมจังหินกันให้กันไม่ตุกตุรีบราบอะคุยเซ็นเตอร์อะคุยเซ็นเตอร์ security force ก็คุยกับปุ่นแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ชิ้นอะไรก็ทีเรียดูตัวเนี่ยดูคุยมันสิกันเนี่ยตาเนี่ยปนี่กันนี่มึงกี่สุบุมึงกี่คุณตรงจ้าเราเมียนมาจังเลยให้กันมึงเลยฉันดูรีบราบอิชูเจ yes กันน่ะเนาะอะดิตาเนี่ยไม่มีตัวกันน่ะคุยท้าจะไปยังมณีปุรีเมียมท้าจะไปยังกันน่ะกันน่ะยาวดีเก็บอ่ะอะดูกุมบ้าคัลปริตสิงดูตาเนี่ยบัดาคุยให้สิงห์บ้ามณีปุรีมิสเตอร์ XYZ มณีปุรี police กี้กันน่ะยาวดีเก็บอ่ะก็ยังจัดลีกทำมวยสิงห์ก็ยังจัดลีกมาพุ่มดูด้กันน่ะตาเนี่ยโน่บ่คุณตึกอินักนักปะคุณล้ำพงมาพุ่มตะบอมปะกายไปเที่ยวตัวเผาตัวก็นุ่งมันกาลกันมันทำยำกันกันตาเนี่ยใครตึกตาเนี่ยพังตัวนี่สิบก็ให้ไปกี่ว่าพุ่มมันเลยบ่ดูนะคุยโน้สิหายใจนี่ที่กอมินสิยามนะกันตัววิวคุยไอเดนเฮลงกันวันนี้ทับตัววิวยามกันตัววิวงากี่ปังปังตัวว่าตัวบุตรนี่ที่ยารวยประจานเนี่ยกันโน้สิประจานสาวบังงำคุยข้างบังงำบักกี้มาคุยเดี๋ยวรวยระอันเนี่ยบ่อะดูกี้คุยตัวไปเลยบ้าสิงก็ตรงนั้นพอตัวมันมาท่าที่ปนิงเดียอะดูกี้มุกลานะเนี่ยเส้นเสกุยที่สิงเนี่ยบอกว่างานคลีเฮต้าตัวว่าชาติมียามชาติแบบฟิลิปลงแล้วพอตัวมาดูกี้ต่างกักสิหัวจีคุยมันนี่ปุ่มมียามดูกี้ feeling สิเลยเนี่ยระอันเนี่ยบ่เลยเนี่ยระอันเนี่ยตัวนั้นมาทำมันคงโยมลานตัวมันทำตัวทงตัวมันสิงี้मणिपुर की लामी में हम लान कने यंगाई ने मतमदा कोनुंगदगी पिरफम तोब खुलाई पिरक तब पेलक तब सोंददी अंग्रेज गो मेन अंग्रेज लामी सिंग कने तो खलम मतमदा मणिपुर की लामी सिंग करी हाइने गेबो अखोई निंग बसे अखोई की लेंगा पारिबा अंगम मथौ सिंग अखोई थुंगन बिद्रे अदुना यंगनबा अंग्रेज लामी थिंगनबा लाइबी कंगला कोनुंगदा हाइगले सना कोनु हाने यंगाई रुजे हाइबगी मतमदा थमोय द फाउंगगिबा खोंगोम लांदा लामी ओइबा लामी गियाना अदुगी फिरम बाव द अखोई प्रजा म्याम जे अखोई मी याम साउने ममै द अखोई ताइने बुम de अखोई द लेंगा नोइना पाइब नोइना करिगी ngमदबनो नोइना अदुगी निपा याम थोकदब करिगिनो करिगी आदगी भारत सरकार हायसु ए सिदी यारोय सार सिगी लिंगम खै सिदी यारोय अदुगा नरेंद्र मोदी गी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ न कराय चखरगेबा जगरा दो थोक तु अंगांग मसा पिछ पिछ पिकपनी पहलगाम अटैक पहलगाम द टेररिस्ट न हाट प मतम द अंगांग याम नुपी सोपीरम देवानी नेपी नेबी गी नेपी मन मा आई फालो ay अखोई नेपी हाते नंग नरेंद्र मोदी तम जो अखोई नेपी हाते ना हाइबिरमेबा पहलगाम की टेररिस्ट याम तमथिवा हाइनस क्राइम नि क्वाइ साथीबने हाइनि इंडिया दा अदु मणिपुर सिग होन दादी अदु की 10 टाइम से न अखोई की जोकरादोर में साकर दुने तमथीरे ngarang की त्रोंगलावबी की ngarang हान की त्रोंगलावबी थोगुक सिने तमथीबा सिदा नरेंद्र मोदी जो why he is remaining silent on this matter सिमा करी गिनो बखोन हंगिदी अदु सिदा जो मणिपुर की बीजेपी की लेबिरी बमे आम लोन चिथि मी बि सार सिदी अंगांग नोंगांग याम सोकचले इजा या मांगदोरे अमतंग सार बा कमेंट खदे बीबी हाइबदो मा जो हाइगदो नत्राबा मा की लेबाक ने बसे अंगांग पिछे पिछे अंगांग सिंगदो सिंबल वे पृथ्वी की मियाम उबदा ख्वाई थमो छोब थोगदोक सिंग मनदा जकारो थोगदो अमदी ngara थोगदोक सिनेबा मसी ददी भारत सरकार सु इंटरवेन तो बदा मफम मतम जान तो नतदी मणिपुर की मियाम ना ngang इबा साउरी मियाम जे मणिपुर की अखोई की नेशनल सिक्योरिटी सिंगनबा इंडिया की मायोक त लेबगी बापम सुम चललगा नमफु दोंने हाबिदुदी अदुदी यारोयबा ओके ओके हाबियोजा अदुना होजिकी अखोई की स्टेट गवर्नमेंट जा होजिक दैबीरी बा मयाम से ओवर बर्डन ओइबो माले अखोई की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तौसी मोइना अखोई डिपार्टमेंट जे कुनिथोय कुलुम द बाइचन बा अदगा मिनिस्टर बो एक्सपांशन तो ngam दब मोइना करिनो बले बा के सासमन तो ngam दोसी अखोई मदुगी मिनिस्टर एक्सपांशन तो इंटरेस्ट लो बनते को करीम त ngam द मखुत पुंजल थमगा तरोगा अदुदी अंगम बा साजु ngang बिरबा नो बा राइट अंगम बा सारगा सु ngang बिरबा नो दी मयाम अखोई तसे ngam द्रे प्राइवेट सरेंडर तरोगा मियाम ना सु सी खरा हाइबे जायबा ngam बदनो सु ngang बा ngam सु ngam दबा Okay, result thapangna uli habani na outcome man tlaiti hoji ba thapangna uli habani na wangang de thapangna uli habani na result oriented action when habani okay hoji tholai ba cherol myam sing asida buffer zone men khoi nga ga thami buffer lo lanjan de habagi wafum si ITLM thatu po ero kotuno ero natraga UK na sengdorok po ero natraga UPF keno na thatrok po cherol do ero hair myam sing asida buffer zone maintain ta we respect we have hum sim loi hai hai ta do bo UK na har ko dem interesting way wafum mamana
ngarang gi thokdok sing ngai gelmon village have tare gelmon kuki village sida koi public mayam amra ngarang ayuk ki thokdok tu de ngai tadra mayam si khoisang narba miyam sina hariba police RPF ki kem ta na changpa matam sida makoi kem ta khut tha gi de makoi ma khati restraint tau khi ya na UK ne na palle have tare karigumba central force le ramdraba kuki singdal loi thadom targa di akoina soidra pakum birang godam ne habi of ne thambirisi adu CRPF ne yam phajana to bir yam professionally mogen handle to wiga na thagar ba phongduri adu se harisi makoina restraint to wimaram se pale UK ne na kemta could hangida but to min lebe maram se the restraint exhibited in such provocation is itself proof that cookies were not complicit in the incident adu sumba ayukta bom kap ki bagi thok to adu mat saruk ya di ha base akoina mo black matam da phawba gelmon village sang phawba akoi tumin lebe sina proof ni an hairi ha thambio na haje di mai da akuki jo sing sina ma thui tampak ta yam sathi ba tampak ki meitei sing yam sathi jati hines crime am to khre ba right am da sing tok te ba ma sida kari why they must so interested on this hana clarify to riba karino adu base ta restraint to gi akoi sanction de khoi buffer zone ngai na hai sidana whereas ITLF na singdropna gai hai have matam da gelmol village se ngarang thoki ba TRONGLAOBI thok si de kwai de nearest village ni higher village already abandoned or kanam laitra ba village ni CRPF na occupy to rogal lera ba mafam amni maram adu na koina madur jangchal ubagi TRONGLAOBI ta na changaga attack to ubagi maram leite hana palle hetar gelmon je kanam leite sonda higher ITLF na adu amuk sonda mu kai ha ki mata gelmon da leibgi ta UK ne apna akoi restraint to rogal lai CRPF leibni na higher hetar adu no swai sirasu amaga manadab gi wafam leibni na ngasai gi gas lighting ya hatar hana singboration maram karigino tasingna peace pambagi damakta tasingna makoina tawgidab gi damakta oigdoribra natragana ngasai mamangi uzanchu thambikre kamai ying BPR hujiki gelmon gi matang sid hujiki moina singdorok pasida pallibo fum singsida akoina yam kumane ne bayapse amde yam thuna karigi singdori noisima akoi adai yeng bayar adaidi sengdorok pasida moina karigi buffer zone haiba potse amu hinganna ba kai honari no yes exactly se adu so adu akoi yengbe kai gino bada recently buffer zone se kaihan ba yaba mong ama khakta akoi gi jiribam Imphal to jiribam lambi se sidai sida chatpa hogre ta chief minister se oi nampu da security toroga chatkera ama togera chatkre ba aduna chief minister na chali de koi chalan bani haibagi mong ama kathamaga buffer zone is still there haibagi indication utpa yaba pot am khakmoi myam loina utleba ko aduna mu kari ta e haiba matamda mogi demand do khujibok khandri haibagi pot ama ta yeba aduga state government lerisina state government na mogi demand du yagadabani natraga yari haibagi indication du ta e kari marangi no haibada se yengbiu ko koi nei na seba UK ne hai se mogi demand kari no moi separate state ni now moina mu hari se ko Indian constitution gi manungda akoi gi demand tan bani haigala ine akoi loin khangi madudi UK ne gi kadar singche they have sophisticated weapons like AK47 khangde AK57 khangde adagi twins motor khangde mayam ama lei sidi akoi na dum uraga leire ba adu thengnaraga sule incident mayam ama da utkre ba aduna adwaida toroga moigi potse moi legitimize oinabagi mong ama khakta hodarak pa akoi mami yam chawng ta khre ko that may be the reason for their clarification adu so oi bi hai aduga amana amit chana nga sai hai bi bido khulai sing khoi illegal hai ko yes are the weapons ko kanogi khoi gi procured by the shoe elements shoe cutters legitimate over haidi shoe gi sina moina haidi se akoi di India government gi against the demand of the tande we are demanding under the constitution of India have never yes constitution gi makhada union territory shame na demand ama ta have never adu gadi well and good adu su tawrasno ba constitution gi makhada constitution gi manung chana yawa demand ama tanbada AK47 paraga talo have se karamba constitution gi part yawge arms ek matung ina moina pariba khulai sing se sisu illegal ne aduna kari gi damakta government of India government of Manipur na tumina lerga moida AK47 pahali bino if they are demanding under the constitution of India exactly constitution of India gi makhada kari umha tan taragadi constitution gi makhada cholona Telangana na moi state tan matamda AK47 pai hibro even noi masam pai hibro adu natabida Manipur da AK47 pai ga yahali se are they attempting something else other than this government yahali se kari gino sidai se Manipur government silence thammi se kari gino aina mamang da haije gi se Manipur gi miam su thamai ra kanda smaina thaba confusion state ta thamne yes we have forgotten whom to kick akoi ku kanada koi strike to tu na se we have completely confused
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯅꯥꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ ꯕꯤꯗ ꯔꯨꯂꯤꯡꯗ ꯇꯧꯔꯁꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡꯗ ꯍꯨ ꯏꯁ ꯏꯟ ꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯏꯠ ꯁꯨꯗ ꯕꯤ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯇꯧꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯟꯗꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯕꯨ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯧ ꯔꯥꯏꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯗꯦ ꯁꯨꯗ ꯑꯦꯛ ꯔꯥꯗꯔ ꯗꯦꯟ ꯀꯟꯗꯦꯝꯅꯤꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯆꯍꯤ 3 ꯐꯥꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯟꯊꯔꯒꯦ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯝꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤಲಿꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯕꯨ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯚꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ कुकी जोगी उदगी कनोगी यूकेने की आईटीएल की लेरिबा मैम सिगा येंगनरुरगदी अखोइगी इमोशन अखोइगी सेंटिमेंट से अदे अखोइगी कनो से करेज से टेस्ट तौरिब्रा ओके लेरिबो गवर्नमेंट सिना अतवाई एरिया बो हाइनिंग एबुसी ओके लेंगा न मियाम की सेंटिमेंट से करेज से टेस्ट तौरिब्रा है हमदुनी मियाम मदाई दुरमो एवरीथिंग लेंगा त लोई ताने लेंगा स्टेट के लेंगा अमल और स्टेट के लेंगा अमल हेलो हाइदना पीआर की एडमिनिस्ट्रेशन मनुंग दे मियाम ने याम हाई की बताए है भी हम जे खरे अदु हुजिकते लेरे अदु नखोइ त करिगी ताइने नो हर पुसु याई मतम तु द मियाम ना प्रेसिडेंट रूल्स लेबा मतम द स्टेट के लेंगा अमा लाकत बनी लेहनगदबनी हायरि दुदी प्रेसिडेंट रूल दु सस्पेंडेड एनिमेशन द लेबना मरम ओइरा इट वाज नॉट डिसॉल्व असेंबली वाज नॉट डिसॉल्व ओइदबनीना इधर डिसॉल्व तो बिरो नत्रगना हंगत पर रिवर्ट तो लेंगा लेहन बे यार लेंगा तो लहलो पांग द बतोंग लेगनो है मियाम लेंगा लेहलु हाइबनी अदुना लेंगा लेहलु हाइदना फ्री थादु हाइबदी नटके दे हाइब तारे अदुना मियाम की मतिक चाबा लेंगा तो लेरगा मतिक चाबा थोंना मरु ओइना कॉन्स्टिट्यूशन की 7 शेड्यूल की लिस्ट नंबर सेकंड लिस्ट की एंट्री नंबर 1 2 पब्लिक ऑर्डर अमदी पुलिस एंड स्टेट चाउना पिर लेरबा अदुम लबा पावर अनि से एक्सरसाइज तोरगा ngarang gi thoktok to chenari ba music andu phabiro kutak ta phabiro ngarang phabini habni hoje pa phadri aduka mi hum phari haidu su confirm tawdri madu confirm tawraga leiri ba chaman myam se kon bi aduka cham na ba hengan gu tam to tholi ba cherol myam singa sisu gas lighting tawri bane habse myam na masisu khara dum khan bi pre adubu gas lighting se kana da tawri no lenga na gas light tawri bra natraga hairi ba civil society organization natraga khulai pai ba keno UPF सिंह असिना गैस लाइटिंग तौरिब्रा हाइबसिसु मयाम मुन्ना खंथा बचुंगनि हाइबगी नोसिदंग असिगी द मणिपुर फाइल्स की एडिशन से मतंग साइड द बिसन जरगे ngasi एडिशन सु मपुंग फान बिदम तवजा हुमक पोरो बिसदा मुकन था चपनुक चरी अप्रिशिएट योर जॉइनिंग लोरन यम पुन मसुंग असिगी एडिशन से करम तो VBS के टीवी मणिपुर के तोन बा सोशल मीडिया हैंडल सिंह द जॉइन तो बिरगा कमेंट अमदि फीडबैक था बिरक पे आगनी well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthom signing off kurumjari